hawnnaa food processing unit. Kaya rin na niya sila di maya monument. Long taking kahonge. Culture Minister Pu Lalduhoma'n Bana. Elain singami in member ni Bok in Agriculture Minister ania agriculture products he value addition ngai process ngai industry ne en link kata atil ti tum kalong ha lel puye mem chu kibit lung siam chua tum hiania isiam chua huna chuan Mizoram khove lein khom jingber trong tai warber biagin tam na ber kibit lung dik pakhat ma ong lo hi kaveya ikibit lung su atling turani katiani chuan atling zanin ka siam anga tia aron siam chua la ni ka ngal le a vaina lai kanom tlang thei lom katia in pi Florence Luangmual and Kimbama Porto and Director Industry let up puite in Mel kan mua. Emizohian Ilaya Plastic Factory in Germany. Kaka and Toho Turang Kalaya. Le hey, the Korari na Mel te kan mua. Bong hotel Veti sin som kat ania bong pui tel lovin anu te om te lova so bang ni po ino te pui along katia tin anei tu Daniela la long pui le tho pui te chung kwa te le industry hawnnaa lo te zong song te si mai kabu chuni Ana food production industry hong tu ramin som bangin lom tu kasaya kumsang nile som netranga bullo tranto inni ti te kalofria in thorim ziate in tumru ziate riate takin voina factory chantlung tak kan han honga khopui chunga main office le food corner panilai in nei ti te kalofri zela mason zong zelin in kal ti chianga kalom pui chuni na thok tu te po zirnalama background tak tak nei inni ti te kalo khele zela mizo thalai etiang thiam na sang tak tak nei ramtan asset siam tuma beitu etizat in lo tang rual po hi mu nom kingin ka fria bong hute thar konga te bong hute traga siam chwa thil a te mizo ten kan mo khop kan la thar lova Subang suan in ma khua eng le a por takin kal zelang chu in raw material lian ber bong te ani karinga bong vula izong tu te tan in hule ti na ani Mizoram puma bong vul tu te bong hut thar zong song le thei khopalian in ni hun aha le lom le mai sutiang ti thei in ni huna chuan Mizoram ta na ana food poimo na alian le to Bong nun te lam chau ni lo thil dam be sana malak thei na huang hi kan langa le a ma thlir thui tak nei chunga production kalpui thei le thiam kan mamo ngoi ani kan mamo zia ria bultran chau me mitam tak anom ti po kan ria a apurom le kan thalai bultran tum me te lo tran mo to te le Hetiang unit din tuma ngai tu na seng tu te na kasalu chu ati ratangin alen sa theilova kan bultran na aropui ngal mot theilo ti hini nichina Daniela tu soi kan ngai tha anu pain bel pui pakhat nen bulan tran ti kan kheni angai nom ka ti tak zeta thil reng hi Abultran na chute takte zel ani tu nai de loka khan kan ko frana thu ka soya suta chuan ka thu boi chu thil te takte te poimo na tiania
hit ka te lo hianin kovel hi ako sak te lova kan bultran na po hi til te tak te zel ani subangin he ana food production low in tran chok dan te kha kon thong ai nom atling tak zet in ka fia tin mithiam te chuan India rama small scale unit in din zazela somriat ai tam te hian kumnga antlin main an beidon san le thin an tiani kumnga dala kalpon lo chuan an ma khwa en le en lo a hriat thei si lo an ti Japanese ho point me na malak na kum thum em po a beidon san chuan lotling tlak ani lo an ti thin reng ani Voina industry lian berber te po hi an bultran na ro pui bik lo fo mai Honda company hi Tirsakor spare parts siama bultran an ni Samsung company hi grocery door te small grocery store atanga bultran an ni Reliance industry te hi venture farm te mga bultran an ni Chu te azelin kovel pung hua pa IT company lian tak te po hi anon zik chuana aro pui mang hau lo mai Amazon te hi atira chuan le kabuzuar tura garas kar dan in a indim chan mai an ni Alibaba online store po hi atir lam kumli vel zet chutu man an site hi an man sak lo an tini An bultran chu in kwal te le mang chau ni ma se ayan kol tu de tumru na le matlir dik khan industry lian le ro pui tak a choi kang mai thin ni ka khres walo chuan obroi hotel industry hi British in Indian of Lai Khan Simla Khopuya an hotela obroi hi an cho chum tu ni Tichuan India independent na han neya sab ho han ho ta ka khan obroi hianin engenge mo chobe siama simla kholaya kalkonga aswat thina kalpui thina ni Tichuan sab ho hulaya a chome siam thiam na song kha mangin Athil siam tui zia kami tenan lo fia alo lian fret alo lian fret voina chuan khovel huapin hotel industry lian 5-star hotel lian pui alo nei tani Mandewa interview kachira chuan enge inex project antia kati le tum hichu Sa kian restaurant siam kariru kanyateni. Dai meina. Sa kian restaurant ala siam loang ti histoi te mia lo ni. Chuchanya tin kasoi le du pakatsu. E kan Mizoram mi hausa masate. Kan fria. Katongan huat tusua. Anzui fret emonio titur. Antlak. Vai industrial company le industrial house te enila an tu te an fa te thokri me emani an artual an zar tual eni chuan house sak kan zolo enge mo lek kan ne ompui kan han lang hal ringot me dikcha chuan ton ma te po khan competition exam hian Khopwe million fate an lut manglo Tingtlang English medium ti po hello ho kha zel ka kan lutani so bang chuan le ma khoen kan han mo de leka nom sak kan tum hal mai te kan tlo lo lutuk te apoi em so bang chuan he ma hianin kan riru siamilang kadu tak zeta kan bultran na kan ngai nep tun ne lo voinai po hianin
ana food production hon hi ka zak mia lowa mani loka kan sin na te han ngai to choni khang ale tu na ka kala kal le na tur gawati aten chief guest amin soma Mizoram big so industry lampang le investment ti soina tur hum ni thum chungin ni khap big Mizoram tan min pedona ta chuan kala zuk kal don ani chuminwa po chuan Confederation of Indian Industry ayan kalna tur kala nei le chong te chuan voina kan thil ti le kan khol te mu sang min mu sit motan ram khachi minister velemina han hon chuan tiang kan in thau lu tuk reni ma se voi khat so e ngek in a puiking thailo kan e ya ti chuan kan lo puiking ani voi le khatalen thut puiking thut a thailo kham nga belin cho chu mila nau pang pakhat kil tirila e zoro puiking ngal ro ti la a thi pui nge nge yang so bang suan industry te po zoi so ya lo piang tu la li suan te kin survival enge soi thai chi triak te kin thu min trilani pathian ram ne na te kin ani that na hi pathian ram hi zoi zoi na lo thang thing kan ram politics a pathian ram lo thleng ro se kan ti poi zoi zoi lo thang tu rani vai mim te po kan han tua a lo thanga thut chi ni le ngila zana khon warnen thut chi lila a thang lai mu tu mila kan mu mi alo ma se thang sia ni zoi zoi thang kan ni a mi hring te po hi chuan atira he thil lo ir chua dan bel pui pakhat tia chang khan an ngai toila voina chunin thleng sang hle to ni kha ni mai lo na kum tu nang huna akum le tu nang huna nge in khenang tu na hian in sang nge nge to don ni chu wang chuan voina kan bul tran na hi a chuan om ka tia aro pui ka ti tak zet ani tu ma hian be don ma chuan ang lo cham kan ti thiang lo wa be dong du ve ngai lo ti tan chuan lo cham na hi zilai buale sun pakhat ve mai ni tin kan malang na huang ni mi puite mamo mi puite ta na thil tang kai ani anga ya mi puite ol sam na khen kha kan thil tumber ani angai thin so tiang malang na chuan ma khwa anei eng big em ani ramin resource anei sa man tang kai thea siam thia memo mi puite thar chua finish product ka siam thei emo mi puite ol sam na khen thiam mi tumru entrepreneur tha te hi ram din chuan bul pui an ni thina ram tin hian chu tiang mi nga chu kan thalel vek mai ni industry lian tha pakhat lek po hi kan economy hi nei langin kan economy hi a choi kan dor thei don ti hi chiang le chu wang suan kan thalai thei na nei entrepreneur te ron zuang chuak sela sorkar in hand holding policy bana kai mangin tran pui kan lo tum don ani tuna hian he kan hand holding policy nakina delikal le huna prime minister ka soi pui dona special package kan deal don ani kumnga chung hian kan thalai te an bana kaya kal du chu an mani ke dinga kal thaya siam kan tumani bana kai potang tro ero chu kan kal sanam nakina kan factory ate dule mutria den tang vena akal du chu kan kai don ni kan thalai te hi in rolling kan pen don lo in nunga po kan kal don lo ma kan troi don sorkari min ro ka ti doni sorkarin ma kan troi don thalai ten min ro kan han holding policy nen tran rol tak kan tum ani kan bana kai policy hi tun ma sarkar policy thren khat te anga du sak zong te puinang ma kal pui kan rem ti velo in thei semata na duan ani loba ruling party mi ne sa te du sarna tur policy ani heklo
tak tak lo a thona poisa don na turemo ti tu te tan phei chuan ron be se lo lo a fin thak zo kang beng te ne na tang ho tho tur ni a central scheme te nen po arem chan dang ngin kan kai ko pang a trula ni chuan non banking financial institution po kan din so zelam khwa le tui po lo tin nge tuma be tu atling le tlak ten chong nge se kan du ani tuna hian beng roi tu kan rama beng roi tu rang te hian min ron kom kim to a chu ta kan lo soi chu kan CD ratio hi chep emani rural bank ke an CD ratio thakera a fiat sola 58% velani a bank dang zong is 40 something ani ena tinge ka ti chuan chan pani ani Mizoramin kan sum na yang ang kan ram bank ka kan deposit chu tanga za som sari vel chu lo ni min pe chuak tur ani lain chu item bai chu min pe chuak ta ma se Mizoram sum le bai bank ka kan da hi vai hovin lo na an la ni India ram puma an lon pe chu zat ne na an han bel kom chuan an CD ratio hi a che chuang lo asang ve tho ma se Mizo sum ka vain lo na an la tlat ani keinin kan la lo ta hian dik lo lian tak awma pakhat na chuan kan sorkar thiam lo ani benglon la du tereng reng an party worker te an recommend thian ei soi chian na ni lo thu dikani an party worker te an recommend thina da kham ngai lo chi lo na te le thil dang danga te po project bu maleng ma nei lo ti tak po tum reng lo a margin money khalel mai te a subsidy khalel mai ti tak tum lo nan hala au satalua anin ngaya party fana te ti zat ka thelu ta kan tian thelu ta rule len tum lova khamia ne wang khan sorkar le beng in kara hian in ring ton lo na confidence crisis a thlengani so wangin beneficiaries tour state sorkar in thante beng kan beng ho hian lo owner hi harsa an ti tlatani so kan herdik angaya so tu na ya po kanin komna kan soyani dik anti khop mai ani point kani chuan go zomna kan bang don lo kan pol mi te ti punnan kan ti don lo line department travin uluk takin kha project ka trade nei tu te ka an lo en fianga ti chuan pe tlak nevenian fiat sia in den lo thena ti chuan nang nin inon tianga inon peanga align department theu khan an supervise zui le do nei ti chuan khami ta khan lo thinan tling lo wen zui na na mang ral mai ang chi ten lo pe pal ani pe chuan ka align department a ka project recommend to official ka mo kan phurtir do nei so wang chuan a selection a hian kan uluk don tam tak kum khanna select po kan tum lo mi lo thing tur bi mitlem rem rom khotina mitlem rem rom kan thlang suak nga an na kan en zuanga an lo thin na ra te video nen kan the daranga chuan email na thiang lim kan thalai te nan lo neyanga an lo ot venga sem hi lo thin na ni lo thorim hi lo thin na ni ti an fiat kan du ni ti chuan in thorim na nen akum le ai tam zok kan ti chho zela kha kaini tum da na ni ya so da chuan bank te nen po memorandum of understanding zia kan tumani tlang in thai to pin itiang o kan tia kan beng lam po an phur ema misina kan ngai thla khan ti du tak mi ho thing tu nian fiat te la ka hian beng ho hian ui kom reng lo ni
amaro chu khatiang tur an mu zo lo wangin an CDO ratio alonium ta mm a mizo te sum deposit link kom kha mizo ni lo in lo bang tang kai ta ni e ya po mm a ti re thoi kan tum don ani karma salunga khan NEC plenary meeting a ka ju tel ve a in the heart of state te hele thai thar so zonga kan nu mual zia te ar tuile sangale bong te thar so lama kan la niam zia te information technology contract kan la nu form zia te so ini a bason na tur kan la nga zia kan zu khethar ani ber mai hei thalai fingle fil tak tak te tan so na duom tak nin ka fria industry lian project lian pui investment policy for pui nei te zinga te kan han om ve a dan industrial state kan ni ti kan thin longin a herenga mi huai tu te zinga kan mel a chapau thei lo ni kan ni na kan heru renga a hriom khop mai chu bang chuan kan thalai te hi ma la chak turin ka ngen du tak meu chuwa mi ram thalai te artificial intelligence a ten sang to 3D printing a ten sang to kan sai thak kan lo 5G application a te kan hospital zinga pe chuan searching hospital so 5G application nei kan la omani king te po ke kan dam doin kan thiat dona thar kan sak dona wangin ti vak lei the ni fi lova an mang tang kai tak tak lang chuan 5G application a hian portable te po ngo za ta oma ti kan an kal pui maya khami mang kan dam lo an eno an diagnose 5G application mang kan ta super specialist nen anin kontaka thai kal kher ngai lavin dam lo ta tan all sam na siam ni tun lai chuan technology fe kan ni to ni nakin de wa chuan VC secretary tur po hi kan pola bi chumi khami ti mai hi a chi to in garing lo wa VC secretary ni tur point computer thiam khatiang deu nang het deu kan kalpui te poila tru mai o mango kati ri ruani so tian ni lo chuan tu na po yan 15 finance commission award kan VC te na andon hi ti ngai dar thlat kum ni le achan be chung utilization certificate kan la pe thei lo ni za thak poisa chu min ron pe kan VC te ku da la thleng thei lo re an nen thleng sa UC pe dan thiam thlat lo tunai FMS officer pakhat vapuite kanin tia kanin the chua te to bin man la chu ti lei loi chu kan ya chu wang chuan VC level a po digital lampang thiam etiang ki kan ti lo san computer ei cha kanom to a khatiang thiam ni kha ngai to a politician ni don point thiam ve ze la ngai ban phak ve ze la ngai WhatsApp po mang thiam lo MLA ni tlat te kha hun to lo re chu ne tu lai khovel chu acha to a khovel ke pen rola campaign ve sok hi ngai to a ta chuan kan thalai te kan duai lawang ti hi karing tlat ani ten kan thalai te chaw na lovin mutual benefit kan nei pui thai company le private farm state pon lam le ram pon lam mi te ruai lu thamin sorkar hi na duwa malag na po nei nual to ni kumtira Delhi le Calcutta ka sinna po sutiang rom te du company le mi mal ma zatin mindora foreign atang po en min ondor na se emen tu na yan university min on din sak du te po kan moni pakhat mai ni lo kan sorkar tir tang yan India ram le sorkar sang khovel mi te yan partnership nei andu thute collaboration na kalandu thute investment ronti andu thute hi lekha ai ke ringot pen ka dong nem to ni ege ni om sio ka tia pathian hian mizoram hi khiarkar ru kan punna ta khovela mi phocho mi expose tum be to ni
tuna hian kan minister te sorkar ka tawhte anan vak chuaka central sorkar te tu te mo han mu a an chevel hi mu nom ka tia ka chuanga ka than ti muang em mani zoram thar chu kan lo ti gam lowam zoram thar rehearsal hi kan thleng ni hin ka fian a rehearsal hi kan tran to nei ka fia heng hi ain hong ta phut mai ni khovel mit afwa India mit afwa kan ram zin te hian opening lir mai anita hemi challenge si sang thei turin kan zawaya kan in buat sai hi angai ta set ani tuna hi chuan khang zinga khan atling le tlak ten sarkar tangan mamo an mu zung zung theinan single window clearing system power de kan tumani ai hi single window clearance system hi tuna hian ma kan la tana kan la thleng thui lova investment kan ti non tak chuan angai ni tuna hianin tu enemo mizo thala enemo investment anti du dosla ani le mundang min police clearance la to remote pon rate takadoni beng lama til deposit ngai ne atamani form fill up tour a department shana revenue ram chum sa atam lutu industry pakhat din tur hian clearance long song la tur hian kum ni te ngai ni kan ante kwala dor kan lo nuam mang box si lo ba khat di chung khan an tui na te an phur na te alo re man to si chu tun lai a chuan ease of doing things and the internet of things and the IoT ka mi mang kan single window system an lo siam to ta chuan in mun pakhata application form of thelu tanga a home clearance ngai zong katami te khan lo laksa vekam ani kalkol to lo ni rei lo te so min a tilti tu amamo zong kha mu this one a business atang mala khat yang te kharem chan na kan siam ngai ta ni kan thalai te tilti du ngoi mai kan kalkol tir kan va kwal tir chuan nuaman tilowang so bang chuan heng single window system te po hi chak dewa kan kalpui alo ngai ve tani voina industry thata ka kalpui mek tele la kalpui sozel tur te mamo power tui transport system le thil dang tool sarkar na ngai to ngai chi te po te tok chuan kan ngai to zelan Luangmual Industrial Growth Center ngai po hi kan thuam thalote thas sozel turangai ani ei mun u tim lai ming he lo wa to le nga la kan zuang tu ya ne mo helai ne mo lan tel lo hi kan ne ya feel te kan mo dam do in te school te biakin mun te kan mo nakina helai industrial complex a hian industry and function tak senin village council po pe kala trul don ni local council po kakhan mamo nei don a civil society mamo tur khir tel mialova industrial complex kan imperimot te hi alo fu mialo e voina helai ho in NGO ten khilaya relo te hun milo ban puya mamo frang an nei ni agan wadu tan mani sen sovin an din top ma so kanen in kung kai na pakhat ma nei lovin alo ti ve top ma so bang suang helaya machine lola pung zel tur khan industry remote anilova machine kan ya so nia kan in khon dwa kan in fiam dwa tui kan mamo en kan mamo en kiu kan mamo ni so tiang chu tu na tang suan en kan complex a te hianin kan concept a kan nei tel zel angai dona ei apan na kong din mun te po kan ran buwa a thei anga chei kan tum don ni tin he center ram pe to mangtang kai silo an om ni in soi ani fo maya amamo ngoi te kong dal tu ani the wangin kan sik soi de te po
ala tul ome atop bera chuan kan ram tung ding tur hian mitini ma ni zona mo purna kan nei theba na thok thei kan ni phot chuan som hlom ni lova thok chuak tu ni ngei kan tum theu turani chutiang mi kan ni phot chuan ram ta na ma ni zona tha thok tu kan ni ti nani ana food production po thok chuak tu poimo tak in ni awang ka chuang chewa in makhir te alot in theinan in kal zel natura do sakna kala na cheu lo me